Nala nakanda baima na chombo na victoire na 12h. Toana niveau lukuta na mbogo to komo ko sati l'église. Osangisi 12 000 bandimi ba omela lukuta na lutu. Biso beba yuma tomonie. Ndenge ba ombo ba biso. Metozo ya kaka. Yango biso tomona na solo to na matoi. Netibo. Bana to vandeka. Tozela ba bongisa mboka mekuna lisu ba yompa. Oh bongisa biso. Toi pambate. Na makamba moe pambate. Biso mi kolombo. Ovandisi biso po kosa kosa biso. Hein? Kosaga. Kosa. Kosaga. Kosa. Kosaga. Kosa. Te harmonia. Hein? Kosaga. Kosa. Kosaga. Kosa. Kosaga. Kosa. Te harmonia. Oh pambate. Mos. Sole. Tatu. Oh pambate. Kumba mama ntuila. Kutula kukifulu secteur. Elukubilanga. Mpasi tuniza papa luku na uginika. Na usako kia na ulalu juma nukusa vanazano nzila kamino waikanatela luku nkata nzila zifwa pokibwa ntama papa poki mingididi pasi za kulu mingididi kakipa kwa tuvangela poka tuantala mpasi zimpila itutakumona tufutela gana mbongo zikalasi leo ntatumwana umpasi tutamona papa nutuvangela nzila yosu tuvanga nzila yono yetu yetupe tuvota yuka tika kayani yuna usitelemesa nzila deka vanga yatupe yalu tuvota Nsatu yira yituneti yawo nzila yina mambu nzila utuvangela nzila yina po Okosi Toyoki Naomonia Mosi Sale Tatu Okosi Toyoki Naomonia Fata tu fata mbongo tu metu na sa Omvuli yoto na ya na tekeli bembe bana si badia besi tang sampe bana bam me unzila nkatu wotu teku Koma na mafo kukifulu yetu mpasi tunazao kukundili nteti nzila donki apari leta katumwani muntu letu vofila kumeli leta ya mtu vofila katuna inzila kunzila ifua didizoli masa bantu bani lufila besi banga masa metu besi bebisa donki lituvangela masa lituvangela nzila ibosi tuvota katuzeko tunkuru katina umfila katuzeko Mwana katumana me yuvanga nzila uvanga masa yuni tuvota mu secteur kivulu ngaboba kumba kusisi nuni kwani kakabe sisi kwa uka yetu kuli makaka katuna dai masa kaka ku masa utugala masa tutana atupaka mako madadi ikuka kaka tuni masa kaka mbeki omakala mamoti makala me wude shama bebe la bebe si mau ya makala ula na ino kaina makulu matuku kinimena konda mpo katilio makulu mabebe ale mbula na imeni bonso matiadia Ona député Oyeli susu tevoteo Nala nakando kosa biswa ke sociale gobonga Okenda Tona mamba una biswa Binoka kokosa biswa Mamba tsela bino mitema kututuro yo Jamais Donc, tu futa bambonga batike, oh non, bozo tela sa ino fuva zo sengo batike. Pona nini? Musala nini? 15 000. Alors, c'est-à-dire que baye binzela ki fulute. Quoi baye bangote? Ezo senga to voter pété. 15 000 ezaba transport kaka ya pembeni ya awa ko banda awa timba zangungu o mata okay kita na mbangu 15 000 francs. Soki nzeleza kitoko bakosenga tama 5 000 de 8 000. Pas yebi ke atie 2 litres sans accueillir azongi rapide des personnes. Mais le commune à niveau en tout cas c'est plus ça bateau c'est là qu'il faut l'état on dirait yebi ngote on dirait que mais yebi ngote po depuis Mobutu asala nzelo watoto mona Mobutu abanako sala manzelo mais depuis alongwa nzelo bakipaka ngo susu papa bakisombe to vota sito lembi ya maloto lembi tina ko voter susu ça administrateur territoire kutushika lobi ke nazo ya kifulu okoyoke kaka suki na mawunzi ezaka bongo asuki mawunzi toluka kuta ta gouverneur yako koma amona biselango mais na to mona gouverneur awate ba kota ka basisa atukutu azangi na radio o mutu na biso moko to voter ye to lekisi ye na yebisu kifulute siko to yebite na ndenge to voter intérêt ni to ça to ko zape intérêt ni de to mona ndire l'état yebisu te kifulu l'état yebisu te biso ba problème to ya nzela kana po nzela kana po ya motoluka po oya wapi ba ochela bino bako bokista biso po ya mingididi
après babongisi biso double pont bake sikoyo babongisi biso nzela po ba pont mosusu wana na niveau na ezoleka na bien mais kaka biloko wana ndo otolobela esimba biso te ezosala biso pasi ezoniongola pe peuple kivulu nyonso toza pénalisé lelo député soki aleki peut-être kobongisa nzela dila banzela ba privé wana mais oyo président principal pasi toza nango yango tozotala tozomona toyeba te nini tokosala en charge na ye ayeba ke biso toluka développement nanu ya kote na biso sans bolingo wana tokota na baparti te tokota na baparti moko te mais na bolingo oyo topesi ye loketake ye aza soki na office de route aza de kuna alobela biso ati likambo ya nzela alobela biso likambo ya nzela yango toluka nzela nde kolia papa biso tokoluka toza badébrillant tokoluka na biso nyonso tokodébrie mais soki nzela ya kivulu oyo eza bien soki nzela bakamion ezokende ezozonga likambo so ya pasi ekozala te mpo motu nyonso aza souple ayebika azoluka mais ya liboso na totiaka na motu na biso ana kote kivulu nzela nayebi te bampangi ngolitelele bon betu bampangi ngototelede bon mutu na bo mpasi tutumona betu kivulu sumona nguna ntanga somona soit 20 000 francs ou 25 000 francs bon baka moto 15 000 wana mbanza ngungu bon kikodia bon ko kuma kona mbanza ngungu baka diaka moto ufuto kadiaka kukivulu tamona ke banka bakala bona sumona tanga ka futu nanta Kasiligo la pchaka Nemoka mobimba toko maprese na nzela Bansenya bafutami Ese basoda bafutami Nemapango botonga kono Kandele yotatseka na mzela Papa Pierre Ndombele Dani Baba tuna katika secteur de Kivulu chef lié Mpasi kazi vumuku Mpasi kazi vuatako Ka mpasi zimosi kakatunizawo Mpasi zinzila Mpasi zompe nkizisidi kizoba kibeto mmosi ni woga antu tuvotanga keti anuni keti maseki keti mbwela ni yetu keti gantu enaku keti kunkatu gantu keti vota tuvota mpeka tupai kisila depute ku yani wompe votanga sidi baka vazi Kivulu geli katutela adiambo eta yetu nzila ibebe limpasi zimvimba kakazi natunizawu yetu donke ngampasi kazi diaku akani gesitala luvunu mpasi modi wakusisi kuna kane vote moi yani France dina nkutu yetu katulongoka dioku nakabaluka kakakosi wele kileni sazaya kume omuntu amvotelize ke kala wonga nwani mbeka futi kota c'est-à-dire kuiza bakuisa kansi bo nyakade reaction mpasi zina kwani kansi didinteti nzila kadi zekole azo tukwepo vila France izo kwani ni tati kavumu ngiyeli kuna kiminga ngiyeli kuna kinzundu kakima kimvimba kibeni nzila enzila mpeyokas kaina kwani mpasiku mudiambu leta kani kabaki diyo angaje makume beto most foti sala yao mekima kitetuzo konda kaka zinsengo kwani zo ipiosho tukeli nziletu foti vata solution ina kwani kaka tutamona kuzina nsengo foti bakila salo ngumbe iza uzina nsengo bima bitakonda mainstream. Mais moi j'ai la population, il suffit qu'il y ait beaucoup de population ici, mais nous n'avons pas de matériel. Au matériel, maintenant n'importe quel jour, on brisque une semaine, au konzo, qui sabala, nsona, katutala nkutu kuketi nkilum. Nsengo kibeni, kakimankaka kunsengo, ye pioshi, ye mapau, c'est l'unique chose que moi je demande. Non, kima kinabana, territoire katulesa sala impliqué, mudiamu tukuma autonome, beto mosi. Même on peut donner les rapports au niveau du territoire, mais qu'est-ce que le territoire peut faire? Peut-être le gouvernement central, mais avant le gouvernement central, Mbotivo Beto Mosti Wakibaka tout d'abord en charge. Naza président ya équipe dans la Kivulu na kuja bajeni na nao s'entraîner après vie na linga bale mingi avec volonté travailler la bajeni avec toujours sa motivation na mboka et dans la bajeni on va na bongo essayer ça ngati na wana zaki volonté to bana s'entraîner na bana se ba match ils ont fait ba match na ba nyam sudo ça va protéger au moins 2000 to la même 2000
mais malgré tout eloko nakengo répéter ete toza vraiment na soutien bien te Alvarez ezozala te bale ezozala te mambo ebele tozanga ye soutien ezaki Alvarez oyo toluwaka ngo nolue puis tozala na makoki ya moyo soma Alvarez te toluwaka ngo nolue omoi ba 15 000 tolue Alvarez chaque match tobeta tolue Alvarez tobeti nango tobeta bacompétition elekala mwa depuis kala mais ti jusqu'alors compétition ebeta bamosuku eloko nazosenga na bato bazolanda nga ezaka tete tolelaka soutien na bango so bakoyokela biso mawa par rapport na condition bokutela biso nango imagine bajeune baza na courage baza na volonté ya kotravailler mais vie soutien eza te soutien alors so soutien ezalaki bajeune bango batravailler vraiment dans les bons soutien eza eloko tosengaka soutien soki eza vraiment ete mboka ezala mpe même moi tozolango mwa baseki Deko, excusez biso mbote na yo. Bon eza Mandiango TV, la chaîne du père. Nalingai kana tuna yo motunda pona makambo nyonso kolekana. Mboka na biso RDC yo. Papa, omoni makambo mboko kotuna ngango so tembala soka. Te makambo mboko kotuna ngango so. Mboka kama pesa kapute na pala.